Abusuafo mo kai story bi ayeye e wo seche domase ewrama eni ni kun owura tachi case na ewrama se ne ba ne yare akora ne asthmatic ampa yi de akire no abrante ndiska ne biaba ti na ese efre ewrama no ba baji ne sika na ase ewrama wo so nya akola nso ukọ ba bia na ma me du achi adai wo ba yira na ukọ ba bia na ma me du achi oba ba siri what is it and when say ya becho yo ewrama so we kasegu ayin mu yi na ajije adem se nkenke su dravedin wakra no hote sei na me adom na hoye se was starting isuku me ba cha e de radiase yo wura se de shemu infamount ti sum na ye ne kakrakra bibi ani a ye nso ye wa hai ye be di achi na bibi ai fine why difo ina fame ewrama ewra dia na se de wura kan ye di achi on so abeba and sa be shenkrata ase yenyi wu ote mo commentu a ho kire kakra ko bo no so ntino wo so wo sere je se adawroma ntutu ne kakra ma no na fitness man take on the bibia be kama Everybody so nka say abo France team ko school dia na beka ache sompa etifu ene munwuma pa amoye damase aminshira mo ya me mama hoden so na da bia mutum fa nka yenya ye ni bia asem emaye yo ya da se ene ni ebeja okwan amwako na wahwa kra ne so yi why so gusu ton woni ema no yero hu why obe ya ifro so anya foforo na be ya ifra no afrem and I say ebi ma ramano no ebi ba no afrem why sister ni edamase why bi ani yo yenso edamase me pa cho na eno ano no ewrama ene ne maame omo nsaka je wadawroma